Kawan-kawan, ini SVR betul, bukan convert punya. Salam sejahtera kawan-kawan. Hari ini ada satu biji Range Rover SVR. Kawan-kawan, ini SVR betul, bukan convert punya. Carbon fiber bonnet, carryable besar. SVR punya body kit original, bukan convert punya. Customer ini komplain masa bawa tiba-tiba meter nyala banyak fault, absorber tak naik. So macam biasa, masuk komputer Thanos dulu. Ok kawan-kawan, nampak tak Thanos report sudah keluar, ada 3 fault. Ok, tengok ini, air supply, performance or incorrect operation. Lagi satu, pressure increase too low when filling reservoir. Seterusnya kita Thanos dulu, one shot settle. Ok kawan-kawan, kita punya master technician sudah tapak punca. Ok, jom boleh kamera. Ok, ini adalah air suspension punya compressor. Ok, so ini supply valve. Ok, start. Naik absorber. Nampak tak? Angin keluar dari sini. So, solution, tukar valve ini saja, settle masalah. Tak perlu tukar banyak benda, satu valve saja. Tapi benda ini leceh sikit sebab dia ada cover pakai revert. So kena siap, kena revert balik saja. So jumpa next video.